Дали има поделба во коалицијата вреди? Председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари дури и јавно вели дека имаат проблеми, бидејќи се несинхронизирани. Според него вреди функционира многу бавно, бидејќи има 4 партии и 4 председатели. Tash jemi të desinkronizum, disi nuk 4 parti, shikni, një parti po ka probleme. Kur je 4 parti, duhet për çdo gjë të konsultohen 4 kryesi, 4 përfaqësues partive dhe ky është problem që na ka bërë vështirësi këto 9 muaj derisa jemi në qeveri. Në të nuk është probleme funksional kaptuar, por nga punkt mos funksionimi mirë. Po unë mendoj se koordinimi jo shumë i mirë i lën këto pasojë. Таравари пред новинарите демантира дека ќе ја напушти коалицијата вреди. Сепак потенцира дека доколку не се прифатат условите што ги поставил за локалните избори, можно е тие сами да излезат со листи и градоначалнички кандидати. Jo, shifni, ne kemi dy opsione për zgjedhjet lokale, kam thënë, një është të shkojmë bleni së bashku, që unë e dëshiroj të jetë ashtu, edhe e dyta dalim vetë në zgjedhje lokale, si Aliancë për Shqiptarë. Но што велат од ДУИ за каналите за комуникација кои ги спомнува Таравари? Подпредседателот на партијата Арбар Радеми рече дека секој што се одградува од план кој има за цел дефакторизирање на албанците има поддршка од ДУИ. Secila parti politike që reteron nga të qenurit pjesë e një plani që ka për qëllim defaktorizimin e shqiptarëve, sigurisht se ka mbështetje në Bashkimin Demokratik për integrim, kësaj strukture mirë të organizuar, mirë të etabluar, serioze në vendin tonë. Одговарајќи на прашањето дали Таравари ќе оди со ДУИ на локалните избори, Адеми вели дека немаат формални договори или преговори со никого.